Here we go with update trends. Nongeye kubasuhuza murakaza neza kuri channel yacu update trends. Tugiye kujya tubagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu munsi rero abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ku ijambo El Clasico, ese bishatse kuvuga iki, ese bakoresha terme El Clasico iyo habaye iki. Uyu munsi niyo mpamvu nahisemo kubabwira igisobanuro cy'ijambo El Clasico, ese ikoreshwa habaye iki, ese byaturutse he, cyangwa ko ikipe rikoresha. So rero tudatinze, ijambo El Clasico ijambo riri mu rurimi rw'urunya Espagne risobanuye classic soccer. Soccer murabizi ni umupira w'amaguru. Rero classic soccer bishatse kuvuga, mbese muri ngerekeje nko mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo umupira uryoheye nk'ijisho nyine kureba, cyangwa umupira uri mu buhanga bwinshi. Rero abanya Espagne bararebye babona mu makipe bafite cyangwa bakurikije urukundo bakunda football, babona ikipe ya Real Madrid ni ikipe ikomeye, irimo ibihangange, yagiye icaho amazina menshi agiye akomeye. Babona n'ikipe ya Barcelona nayo ni ikipe ikomeye, kandi zose ziri mu gihugu kimwe cya Espagne. Vuga ati rero igihe zahuye tuba turi kureba umupira uri classe nyine, uri mu bwenge bwinshi, urimo abanyabwenge benshi, bahitamo kuha iryo zina rya El Clasico. So reka turebe si wundi ikipe ya Real Madrid ni ikipe imeze ite, ni ikipe ihagaze ite aka kanya, cyangwa se ikipe ya Barcelona nayo ni ikipe imeze ite aka kanya. Tudatinze rero, umaze kubaho El Clasico 261. Nizo match 261 Real Madrid yatsinze 106, Barcelona itsinda 106, banganya match 52. Reka duhere no kuri Real Madrid kuko ari nayo ifite win nyinshi. Ikipe ya Real Madrid ni ikipe yashinzwe itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 1902. Ni ikipe y'i Madrid, izwi mu murwa mukuru wa Espagne ariwo Madrid. Muri aka kanya ubu ngubu 2025 perezida wa ikipe ya Real Madrid bamwita Florentino Perez. Ubundi ikipe ya Real Madrid dukunze kumva ko ari ikipe ikomeye, ikipe nyine uba ukivuga umuntu wese mu mutwe agatemvamo ikipe y'igihanganye, ikipe ikomeye. Imibare igenda ibigaragaza. Wenda nk'urugero tumaze kubona ko ariyo ifite win nyinshi muri El Clasico, zimujana 106 irusha match 3, Barcelona irusha win 3. So ikipe ya Real Madrid ifite trophies cyangwa ibikombe 106 tari yabyo. Reka turebe mu bikomeye ifite mu bingahe. Kureba bitatu bikomeye mu bikombe byose ifite. Bene mbere hari La Liga. La Liga ifite La Liga 36, ikagira UEFA Champions League 15. Ubwo La Liga mbisobanuye neza, La Liga ni shampiyona muri Espagne, ubwo ni igikombe cya shampiyona muri Espagne. UEFA Champions League ni ligue cyangwa irushanwa amakipe yagiye nyine, amakipe ari best muri shampiyona ziwabo agenda ahuriramo, amakipe ayo ku mugabane w'Uburayi yose ahuriramo. Ubwo shampiyona zigenda zitanga umubare w'amakipe atandukanye bitewe n'uburyo shampiyona zikomeyemo, ariko muri La Liga yohereza amakipe 4 ya mbere. Ubwo rero Real Madrid imaze gutwara ibikombe bya Champions League 15. Kaza n'ikindi gikombe cyitwa Copa del Rey kimwe hariya muri Espagne, ifitemo ibikombe 20. Real Madrid ikaba yagiye ari ikipe icamo abakinnyi bihanganye benshi, ba Cristiano Ronaldo, ba Luka Modric, Toni Kroos, ba Marcelo, Sergio Ramos. Abo bose ni abakinnyi bihanganye bagiye baca mu kipe ya Real Madrid. Dumba ari byo twavuga kuri Real Madrid muri kano kanya. Yo ku ikipe ya FC Barcelona. FC Barcelona ni ikipe yashinzwe tariki 29 z'ukwa 11 1899. Urumva irusha imyaka 3 ikipe ya Real Madrid. Ishinzwe n'itsinda rinini, birumvikana ikipe ishingwa n'itsinda rinini
yayobowe n'umugabo witwa Joan Gamper. Ni ikipe yo muri umujyi wa Barcelona, Catalonia muri Espagne. Muri aka kanya perezida w'ikipe ya Barcelona bamwita Joan Laporta. Ikipe ya Barcelona nayo ni ikipe itoroshye, kuba twavuga ko Real Madrid ikivuga umva mu ikipe ikomeye, ariko na Barcelona ni ikipe itoroshye kuko turebye nka trophies ifite trophies 135. urumva ko irusha Real Madrid trophy nyinshi cyane. Tugiye kureba La Liga yatwaye La Liga 28. UEFA Champions League yatwaye yo ni nkeya, ni 5 ntabwo ari nyinshi. Real Madrid urumva ko Real Madrid irusha 10. Copa del Rey ifite 32, ariko bari ibindi bikombe twirengagiza bigiye bito ndatwo nyine izi kipe zigiye zaragiye zikina. Hari ibikombe byinshi bitandukanye za Super Coupe ni ikipe ihuza ntabwo ari ikipe, ni igikombe bakinira gihuza ikipe yatwaye Champions League ikipe yatwaye Europa League. urumva nabyo nyine bigiye bihari. Hari ni byinshi bikombe biba ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ku isi bisanzwe bigiye ari byinshi, ariko twari twagiye bizizamo kureba detail z'ibikombe nyine bigiye bikomeye. Ubu ngubu rero itariki 23 z'ukwezi kwa 10 2025 turi kwitegura indi El Clasico izabera Santiago Bernabeu, stade ya Real Madrid. Ubwo stade ya Barcelona yo bayita Camp Nou, ya Real Madrid bakayita Santiago Bernabeu. Iyi El Clasico yo rero turi kwitegura ejo bundi 23 z'ukwezi kwa 10 2025 izabera Santiago Bernabeu. Ni match yo muri La Liga, match La Liga, ntabwo ari Champions League, ntabwo ari yo mu kindi gikombe, oya, match yo muri La Liga. Ko rero reka turebe nimba Barca izongera win zayo zikagera ku 104 cyangwa se nimba Real Madrid izongera win zayo zikagera ku 107 cyangwa se never no bashobora no kunganya ibyo twita draw zikaba nazo 53. Nawamenya kadutegereze turebe icyo iyi tariki 23 z'ukwa 10 2025 iduhishiye. Ciao murakoze. Ndarugambo ugeze kuri channel bakora subscribe, like na comment ndetse ko bana sharinga inshuti yawe yindi kugira ngo amakuru akomeze kubagereraho igihe, kandi turabakunda cyane.